Ki te hia ngā whare wānanga ki te moni, tēnā me puta te ihu o a rātou tauira i a rātou whakaakoranga. Koera te kōrero a te minita i ngā whare wānanga a Stephen Joyce. Aha kua te mataku o etahi kei noho te Māori te papa ki tēnei whakatau, kei te mihi ke te wānanga Māori o te motu, arā te wānanga o Aotearoa ki te whakaaro. He tauira Māori e whakariterite ana mo te haere ki te whare wānanga. Engari ki te ea ngā hia o te minita hou mo ngā whare wānanga a Stephen Joyce, au atu. Hāwhinga tāne kāre whiwhi tohu, nā reira mehe aukati eneke, ko enei tamariki ka puta atu kāre tai a rātu ki te haere ki te whare wānanga. E ai kia Joyce me puta te ihu o ngā tauira i roto i a rātau karaehe, kia e ai te kau o rau o ngā moni e whakawhiwhia nei e te kā wanatanga ki ngā whare wānanga. It could definitely impact Māori negatively in the aspect that we already know that Māori staff are already grossly under-resourced and underfunded, and there is a need for extra pastoral and cultural care for Māori students. Engari he kōrero anō tā te wānanga Māori o te motu, arā te wānanga o Aotearoa. Kia mātou te whare o te wānanga o Aotearoa he pai, kia tika anō te mahi o ngā whare wānanga katoa, kia riro i ngā tauire i ngā tohu. He me pai tērā mo te iwi Māori. I tēnei wā kei te taki wā o te ono mano te nui o ngā tohu whare wānanga, ko tētahi atu o ngā hia o te minita, kia iti iho tērā, kei e tahi pūrongo, mā te rua te kau mārima o rau. Ko enei krahi ka aukatingia pēr e te minita, ko ngā krahi kia timata mai ngā mātua ki te whiwhi pukenga, kia āhei rātou ki te uru atu ki roti ngā degrees. Ki ngā kōrero ki te tohu mana mātauranga e rā momo mea, e harai o mātou nei kaupapa i ngā mea tisoane e te minita i tēnei wā. Kei te whiriwhiri tonu te rūnanga o ngā whare wānanga me te tāhuhu mātauranga, me pēhea e whakatinana hia ai e nei whakarerekētanga ki ngī kiriona te karere.